Dijabetes tipa 2 epidemijski se širi i više ne ugrožava samo starije od 40, već i one od 30, a javlja se čak i kod gojazne dece. Bolest se razvija bez znakova upozorenja i oboleli tvrde da su im savjetovališta neophodna. U Domu zdravlja Savski venac nisu prekidali stari savjetovališni rad, uvereni da je nužan obolelima. Ti pacijenti gde je ukinuto savjetovališta su na neki način izgubljeni. Mi nikad nismo u savjetovalištu bili prepisivači lekova. Kod nas je dijabetičar dolazio za konkretne savjete, konkretne probleme, za korekciju terapije, za screening komplikacija, za lečenje komplikacija. Čekaonica savjetovališta je svakodnevno puna jer dolaze ne samo pripadajući pacijenti, već i oboleli iz beogradskih domova zdravlja gde su savjetovališta prestala sa radom, kao i oboleli iz drugih gradova. U ovom savjetovalištu sam dobila sve informacije o ishrani, o šećeru, o fizičkoj aktivnosti, šta treba da radim, koje lekove da pijem. Ovdje sam dobio insulinsku terapiju, savjetovalište je veoma nužno jer mi je produžio životni vek. Prema zakonu o zdravstvenoj zaštiti iz 2005. savjetodavni rad sa dijabetičarima preuzima izabrani lekar, čiji je zadatak i da aktivno učestvuje u prevenciji komplikacija i lečenju. Sve to treba da postigne u okviru redovnog radnog vremena, tačnije predviđenog vremena po pacijentu. Oboleli tvrde da je vreme prekratko, a savjeti nedovoljni. Značajan broj lekara opšte prakse prošli su do edukaciju iz oblasti dijabetesa. Ali ipak nam je potrebna pomoć interniste jer mi ne možemo ni da propisujemo insuline bez izveštaja internista ili endokrinologa i određenu terapiju ne možemo da menjamo tako adekvatno, tako da nam je jedna takva saradnja apsolutno neophodna. Dijabetes ubrzava propadanje krvnih sudova, izaziva slepilo, teška oštećenja bubrega, oboleli 5 puta češće doživljavaju srčani i moždani udar. Komplikacije je važno što ranije otkriti, a da bi se sprečile, važno je i blagovremeno uvođenje insulina. Sve to pacijent dobija u ovom dobro organizovanom savjetovalištu. Ja kao internista naravno mogu da uvodim insulin, mogu da pišem preporuke za lekarske komisije za odobrenje pomagala, mogu da pišem preporuke za odlazak u vrnjačku banju. Sve su to stvari administracija koja opterećuje klinički centar bespotrebno. Što se tiče tog zdravstvenog dinara, ja mislim da i tu ima prednosti. Jer ako sam ja u prošloj godini prevela oko 50 pacijenata na insulinsku terapiju ambulantno, ja sam uštedila 50 puta 10 bolničkih dana. U ovom savjetovalištu pacijenti imaju i stručni nadzor dijetologa, odnosno specijaliste za ishranu zdravih i obolelih.